Karo hake hoki. Hei tā Ngāti Whātua, nōna anake te mana ki ōna takutai moana katoa. Hei tā rātou anō, mā rātou anake e whakahaere. Koera a rātou tātaku atu ki te roia matua o te kāwanatanga, i roto i te tuawhā o ngā hui takutai moana, i tū ki te marae o Puatahi i Kaipara, i waho tata atu i te whaitua nui o Tāmaki Makaurau. E whai ake ne, ko te pūrongo a Roy Hananuri. I tai mai te roia matua o te kāwanatanga i runga i te rangi Mārie, engari he māro ngā kōrero a te haukainga. Kei a Ngāti Whātua nahe, te mana o runga o te Kaipara. Koinei te tuawhā o ngā hui āiwi i tū ki ngā taha moana o Ngāti Whātua. He hui i karangahia hei matapaki i ngā kōwhiringa a te kāwanatanga mo ngā takutai moana. Hea te wāhanga ki te iwi, e ki nei ka riro mā tētahi kāhui rōpūrā nei e tiro ngā momo tono e pāna ki te takutai moana. Engari ko te hiahia o te kāwanatanga kia noho ngā takutai moana hei takiwā mā te iwi whānui, kia wātea hoki te Māori ki te whakamātautau i ōna mana ki roto i ngā kōti. The impression I'm getting is that people are very happy about restoration of the right of access to the courts, and now we're looking at issues like tests and what are the sorts of outcomes people can expect. Engari mo tēnā, hei tā te māngai mo tēnei takiwā. Me mihi atu ki te minita mo tōna kaupapa ki e waka kahoretia i te ture tāhai taku taumona. Engari ke te hihia tununa te iwi Māori i tēnei mea te taitara Māori. Kore tai ki tēnā, ko huri ke ki kiaia tuatahi ki tāku titiro, amuri hoa ki tēnā ko te koti. Hei tā Chris Finlayson, kia mutura ngā hui, ka wānanga hia ngā tūtohunga e te rūnanga minita. Hei te hongongoi, here turi kōka rānei, ka whakatakotoria te pire hau ki roto i te whare pāremata. Hei a pōpō ka tū te hui ki tūranga nui ākiwa. Roy Hananuri, Tika Rere.